Uvijek je pokrenuo ovu aktivnost oko nabave novih aparata. Koliko je zapravo obnova ovih aparata važna za pacijente i za kvalitet dijalize? Ja bih prvo ovom prilikom da se zahvalim firmama koje su učestvovali u donaciji ovih aparata, znači Tomcat, Europrost i Babylon i našoj dijaspori širom Europe koji su donirali 4 vrijedna aparata. Ja nisam bio zbog ovih aktivnosti koje sam provodio u prethodnom periodu u prilici da se zahvalim ovim ljudima, a moja intencija, želja i dok sam bio načelnik klinike za interne bolesti, da našim dijaliznim bolesnicima, znači jednoj od najtežih kategorija bolesnika uopšte omogućimo maksimalnu podršku i dijaliziranje na mašinama koje im daju mogućnost i za daljnje liječenje transplantacijom, koje im produžuju život i svakako kvalitet života. I evo ovom prilikom sam sad na mjestu premijera u prilici da ono što sam tražio i na poziciji sam da pokušam i da na nekakav način pomažem da se i ostvaruje. Ovdje ne bih govorio samo o dijaliznoj populaciji, nego i o populaciji svih teških bolesnika. Vi znate da smo u prethodnom periodu za mjesec dana praktično uradili dokumentaciju unutar kliničkog centra Srce za djecu, znači djecu oboljelu od malignih bolesti, tako da i realizacija tog projekta je u izvođenju i nadam se da ćemo vrlo skoro biti svjedoci završetku jednog takvog projekta. Hvala.